أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Albatta bardıq maqtovlar Allahqa gana layık. Biz Allah Taala'nı maqtayбыз, andan günöөлөрүбүздүн кечиришин сурайбыз. Амалдарыбыздын жамандыгынан, нәфсибиздин шумдугунан, жин шайтандардын жамандыгынан, адамдардан жана жиндерден болгон азгыруучулардын жамандыгынан, деги эле Аллах Таала өзү жараткан нерселердин жамандыгынан Аллахтын өзүнөн коргоо сурайбыз. Albatta Alloh taolani qancha maqtasak, qancha arulасак, qancha ал затка мактоо айтсак, ошончолук асылык кылат. Аллах таала бүтүн ааламдардын Раббысы, падышасы, ээси Аллах таалага мактоолор болсун. Ал ааламдардын падышасы, ал мээримдүү, ырайымдуу, кыямат күнүнүн ээси, падышасы. Biz Allahqa gana sыйынабыз, biz Allah'tan gana жардам сурайбыз, жана бизди өзү туура жолуна башташыны сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, достор, Facebook'тагы биздин күзөткөн бир тууган алыс жактагы, жакын алыстагы бир туугандарыбыз мынакей түз эфирибизди баштап алдык. Biraz 15 minut geç kaldıp, şu oğuz açarlık kılıp, biraz dayanganга çeyin şu vaqt bolup ketti. Allah Taala bardık karmagan oruzunuzdardı Allah kemçiliklerin geçirip kabul kılsın. Bugünkü tüz efiribizden kıskaça düşündürüp kete turgan bolsam, жаңы koşulganlar üçün 2 saat boyu sizler менен birge olabыз. 2 saattın içinde birinci saatini atayın. Şu sizlerdi kıynagan, oğruңарды, дартыңардын gelip çıkkan bir suroolor bolsa, jin oorulары, sıykır, dua negizинен ушул boyunca suroolor bolsa, 1 saat boyu şularga жооп bергенге hareket kılabыз. Ал эми ошондо 9-дан 10-15 өткөнгө чейин суроо жооп болот иншалла. Сурооңуздарды жаза берсеңиздер болот. Аллах кадыр кылганча жооп бергенге аракет кылабыз, билишибизче. Ал эми экинчи сааты 10:30-дан 11:30-га чейин Rukuya okulat. Ekinci saatinde rukuya okuyubuz. Rukuya укканда бардык нерсени даярдап алыңыздар. Суу, туз койсоңуздар коюп. Ал жерден дем салынган сууну дагы, тузду дагы өзүңөр пайдалансаңар болот. Укканда, рукуяны укканда эң негизги шарттарынан биз жазып барып атабыз, дайым эскертебиз. Кунт коюшубуз керек, ихлас менен угушубуз керек. Жана ойлорубузду чачыратпашыбыз керек. Мына окулуп аткан Куранды гана кунт коюп уксак, ушул мага азыр шифа болуп атат деген ниетти кылып, Аллах Таала албетте Куранды момундар үчүн шифа кылып түшүргөн деген ихласты кылып, ниетти кылсаңыздар, албетте Аллах өзүнүн шифасыны түшүрөт. Gruppalarga bölüşüp koysanızlar. Gün jakşı.
рукуя боюнча ушу суроолоруңуздар болгонго чейин мен кыскача бир өзүм таасирленген, өзүм өзгөчө таасирленип, ал аяттан ушунчалык бир өзүмө көп таасир алып, ибарат алган аяттарыман бир аятты, Аллах Тааланын Куранынан бир аятты, Хадид сүрөсүнүн, Аллах алам, унутуп атам, Хадид сүрөсүндө бир аят бар. Ошол аятты мен дайым окусам, ушунчалык таасирленем. Анткени аябай түшүнүп маанилерин карасам, аябай мааниси инсанга өзгөчө таасирлүү аят экен. Ошону мен айтканды, пайгамбар алейхиссалам айткандай, өзү хадисинде менен бир аят болсо дагы жеткиргиле деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан билгенибизди жеткиргенге аракет жасайбыз, иншалла. Аллах Таала ушул Хадид сүрөсүндө канча аят унутуп атам, Аллах алам. Ал аяттын мазмуну ушундай болчу, арабчасы: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. И'ламу аннамал хаятуд дунья ла'ибу ва лаху ва зинату ва тафахурун байнакум ва такаthurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Арабчасы ушундай. Эми кыргызча бир мазмунуну айта турган болсок, Аллах Таала буну мазмунун айтыштан мурун биздин жашообузду Аллах Таала бул аят менен башында силер жашап жаткан дүйнө эмнеден турушуну бизге ушундай сыпаттайт. Бул аятта ушул дүйнөнүн азгырыгыны, бул дүйнөнүн канчалык эмнелерден турушуну, жана бул дүйнөнү эмнеге окшотушу, жана бул дүйнөнү гана жашап, максаты дүйнөдө гана ойноп күлүп жашап алыш болгон адамдар үчүн акыбети, жана ыймандуулардын акыбети жөнүндө Аллах Таала бул аятта айтат. Жана бейишке шашылыш жөнүндө айтат. Караңыздар. Аллах Таала башында "И'ламу аннамал хаятуд дунья" билип алгыла дейт. Билип алгыла. Бизге айтып атат, инсандарга, ар бир инсанмын деген акылы бар инсандарга кайрылып, Аллах Таала өзү жараткан бенделерине кайрылып айтып атат: "И'ламу" билип алгыла. Силер жашап жаткан дүйнө дейт. Силер жашап жаткан дүйнө убактылуу бир зыйнат жасалга, өз араңарда менменсүнүү, мал-мүлк, мал дүйнө чогултуу, бала чаканы көбөйтүүдөн гана турат дейт. Көпчүлүгүбүздүн максатыбыз, көбүбүздүн ниетибиз ушул нерсеге бул дүйнөдө курулган. Зыйнаттасак, үйүбүз жасалга кылсак, жакшынакай кийинсек, жакшына машина минсек, жакшынакай баарыны кооздосок, жасалгаласак, телефондун дагы жакшысын алсак деген ушундай дүйнө жасалга, зыйнат дайым бир кооздукка умтула турган экен да бул дүйнө. Ошон үчүн зыйнат жасалга жана өз араңарда өз ара менменсүнүү, жарышуу, бир мал-мүлк чогултуп, бир дос жарларыбыздын алдында, тааныштарыбыздын алдында өзүбүздү мындай авторитетибиз болсун дейбиз, мал-мүлк чогултабыз, жана бала чаканы көбөйтүүдөн гана турат дейт. Ушу бала чаканы көбөйтүү, бала чакалуу болуу дагы ар бир адамдын, эркек аялдын максаты, ниети, үйлөнгөн
үй бүлөлөр көптөгөн бала чакалуу болбосо аракет кылат, доктурлорго кылат, себебин кылат, ар кандай себептерин издешип ушул максатты ниет кылышат. Бала чаканы көбөйтүүдөн гана турат. Группаларга бөлүшүп койдуңбу? Бардык группаларга. Зыйнат жасалга, өз араңарда менсүнүү, мал дүйнө чогултуу жана бала чаканы көбөйтүүдөн гана турат. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ушул нерселерди, ушул дүйнөнү азыр санап өткөн нерселерди Аллах Таала мунун мисалы дейт, бир жамгыр сыяктуу дейт. Асмандан жааган жамгыр сыяктуу. Ал өстүргөн нерселер дыйканды кубантат, сүйүнтөт. Андан кийин сен анын саргайып, катыган чөпкө айланганын көрөсүң дейт. Караңыздар, биздин акылыбызга ойлоно турган кылып мисал кылып айтып атат. Бул дүйнөбүз убактылуу. Бала чака, мал мүлк, зыйнат жасалга, bunun misалы азыр жаз, бардык жам-жашыл, кооздукка айланган. Талалар жам-жашыл, дарактар жап-жашыл. Ушунчалык кооз, эң кооз убагы азыр. Бирок күздө карасак эле, эмне саргайып, куруган бир чөпкө айланып кетет. Дарактар куруганга окшоп, ушундай кооздук болуп турган жам-жашыл майдан сап-сары болуп, кураган бир катыган чөпкө айланат. Дыйканды сүйүнткөн ушу жамгыр сыяктуу дейт. Андан кийин эмне катыган, саргайган чөпкө айланганын көрөсүң. ثم يكون حطاما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ушул дүйнөгө гана азгырылып, бардык максаты эптеп ушул дүйнөдө ойноп күлүп жашап алсам, эмдеп мал мүлк чогултуп, авторитет болсом, эптеп мансап кармасам, эптеп ушу бар ою, бар болгон иши ушул болуп, бул дүйнөгө азгырылгандарга Аллах Тааланын азабы бар дейт. Аллах Тааланын азабы бар, бул дүйнөдө гана жашап, бар аракетини ушул дүйнөгө сарптап, убактын, мал мүлкүн бардыгын ушул дүйнө үчүн сарптап бериштик. Бул Аллах Таала, бул үчүн гана азгырылгандар, бул дүйнөгө Аллах Тааланын азабы бар. Бул жерде Аллах Таала жок, балки Аллах Таала бизге бул дүйнөнү негизги максат кылып алба деп атат. Бул дүйнөнү эптеп эле бир ойноп күлүп, бала чаканы көбөйтүп, мал мүлк чогултуп эле эптеп бар максатың ушул болуп калбасын. Аларды дагы кыл, бирок эң негизи максатың бул дүйнөнү өткүнчү, бардыгыма сыноо болуп келип атат. Кимге Аллах байлык берсе дагы, бербесе дагы, бала чака берсе дагы, бербесе дагы, ден соолук берсе дагы, бербесе дагы, бардыгы сыноо деп кабыл кылып, кайсыл абалда Аллах буйруган дагыдай жашаган болобуз. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Анда мурунку аятта, мурункусунда эмне деп атат? Эме ал эми жок, ыймандуулар үчүн, момундар үчүн ошо бул дүйнөнү сыноо деп жаннат бир пайдаланып ала турган нерсени мата дейт. Мен мисалы үчүн кошунама кирип бир буюм сурасам,
иштетип алып чыгып беришим керек же алып кетет. Бул дүйнөбүз дагы ушундай, силер матаул гурур, бир убактынча бир жашай турган бир матадан башка нерсе эмес деп Аллах Таала айтып атат. Жана андан кийинкиси сабиqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Бул аяттын мазмунун айтыштан мурун, мисал үчүн биз азыр жер алыш үчүн, бир жер алып үй салыш үчүн канча аракет керек? Канча каражат керек, мисал үчүн 10 сотық жер алыш үчүн мисалы алганда Бишкектен же бир жакшы бир центрден жер алыш үчүн аябай болбоду дегенде Бишкектин жакшы жерлери 10 сотық ала турган болсоң $300,000 ушундай айдын астында болуп калат. Бул дегени өтө чоң акча да, ал пустой эле жер, үй эмес, жөн эле жер өзү. Сураштырып калабыз. Ушундай $300,000, $200,000 бир 10 сотық жер алыш үчүн. Эми аны акчаны табыш дагы кыйын, канчалаган себептерин кылыш керек, мээнет кылыш керек. Көпчүлүк жер алам деп Москва, Россия четтерге барып иштеп келишет. Аябай кыйын жер алыш. Жакшы жерден жер алыш ушундай кыймат. Бир 50 жыл убактың өтүп кетет да. 50 жыл өмүрүң өтүп кетет. Ушул 10 сотық жер алыш үчүн эгерде аламын деп аракет кылсаң. Эми ал жерге үй салам, тургузам десең, эми өмүр бою сен үй салып, жер алып эле өмүрүң өтүп кетет да. Бул жерде Аллах Таала, мен муну эмнеге айтмакчы болдум? Аллах Таала ушул аятта айтып атат. Сабиqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Шашылгыла дейт, шашылгыла. Аралыгы асман менен жердей болгон бейишке шашылгыла дейт. Бир адамга берилген орун бул дүйнөдөгүдөй 10 сотық, гектар, 1000 гектар эмес, асман менен жердей. Бир адамга берилүүчү бейиштеги орду момун үчүн, жен бейишке кирген адам үчүн асман менен жердей. Асман менен жерди элестетелик канчалык кенен бир адамдын ушунчалык ал жерде жайы болот. Ушул жерге эмне шашылгыла. Шашылгыла аралыгы асман менен, кенендиги асман менен жердей болгон бейишке шашылгыла. Мал мүлк чогултушка шашылыш эмес, бала чаканы көбөйтүүгө шашылуу эмес. Үй салууга жарышып эмес. Кайсы бирибиз бийик тамсалам, мен бийик, менин үйүм бийик, менин машинам кооз, менин мал мүлкүм көп, менин мансабым бийик, жарышуу. Булар менен жарышпагыла. Аралыгы асман менен жердей болгон бейишке шашылгыла деп атат Аллах Таала. Сабиqu ila magfiratin, Аллах Тааланын кечирими жана аралыгы асман менен жердей болгон бейишке шашылгыла. Шашылыштык мунуу жерге эң татыктуу. Башка нерселерге шашылуу татыктуу эмес. Себеби бул дүйнөбүз калып кетет. Бизден канчалаган байлар өткөн, канчалаган миллиардерлер падышамын деп, кудаймын деген Фираун дагы эмне болду, дүйнөдөн өтүп, бир абалы өтө оор болуп Аллах Тааланын алдында жазасын алып жатат. Ошондуктан туугандар, бул дүйнөнү биз сыноо деп билип, Аллах Тааланын ыраазылыгын эң биринчи орунга коюп жашаганга аракет жасайлы. Жана шашылсак, ушул бейишке шашылайлы. Кантип шашылабыз? Жакшы амалдарды көп аткаруу менен, көп орозолордо Кур'ан окуу менен, ибадаттар аткаруу менен, мына соопторду Аллах 720-тен 700 эсеге чейин көбөйтүп бере турган бул күндөрү эң бир мусулман үчүн, момун үчүн шанс, бир мүмкүнчүлүк. Шашылсак, ушул гана ахиреттеги бейиш гана, Алланын ыраазылыгы гана эң лайыктуу, татыктуу, шашылууга татыктуу болгон ушул гана.
Калган нерселер шашылганга арзыбайт. Алар пешениңе жазылганы келе берет. Сен мең шашылсаң дагы, шашылбасаң дагы Аллах пешениңе тагдырыңа жазган рызкың, тагдырыңа жазылган нерседен ашыкча да келбейт, көп да келбейт, аз да келбейт. Өлүм сени кантип таба турган болсо, рызкың дагы сени табып келет. Анда ал нерсеге эмне шашабыз? Ал шаша турган нерсе эмес экен, ал жарыша турган нерсе эмес экен, ал жазылган экен. Эми Алла аларга шашпай, алар менен жарашпай эмне деп атат? Мына бейишке шашылгыла. Аралык асман менен жердей болгон бейишке шашылгыла деп жатат. Туугандар, ушул бейишке шашылайлы. Бейишке шашылалы. Жакшы амалдарды көп аткарып, көп амалдарды аткаруу менен жарышалы. Сахабалар ушунчалык жарышат болчу, Умар менен Абу Бакр разияллаху анхулар ушунчалык бири-биринен жарышат эле. Умар разияллаху анху айтат го, өзүм мен Абу Бакрга эчне жете албаганын айтат. Ушунчалык шашылышчу сахабалар. Көрүнүп атамбы? Ылдыраак кылып койчу. Көрүм башталды, көрүнбөй жатасыңар го дейт го. Эмесе пикир калтырган жерлериңизди окуп суроолорго жооп берүүгө аракет кылалы. Мухаммад Аружан деген көрүүчүбүз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху ва магфиратуху ва джаннатух. Сизге дагы Аллах Тааланын ырайымы болсун, берекеси болсун, кечирими болсун, жаннаты болсун. Элиза Казыева деген эжекебиз жазып атат. Ассаламу алейкум. Сиздердин туруктуу турган жериңиздер Бишкектеби? Азыр карантинде кабыл албасаңыздар керек депсиз. Ва алейкум ассалам. Элиза эжеке. Биз азыр кабыл кылып атабыз. Азыр карантинде дагы аябай оорулор бар экен. Кабыл кылганга мажбурбуз, анткени алар кыйналып жатат. Бирок албетте мурункудай кабыл кылбайбыз. Албетте зарылдар болсо, оорулорду ошентип жалгыздан кабыл кылып окуп атабыз. Ооба, биз дайым Бишкекте турабыз азыр. Бишкектебиз. Бишкекте Горький Панфиловдо кабыл кылабыз. Бактыгүл Алимбекова деген эже жазып атат. Салам, түшкө бала ит кирсе эмне болот? Бала ит кирсе дайым деген маселе бар да бул жерде. Дайым, тез, уда, дайым эне тез кирсе бул дуанын, сыйкырдын белгилери болот. Жаш бала, аялдар жаш баланы эмизип атканын көп көрөт, иттер кирип, бул нерсе дагы ошо сыйкырдын белгиси, жин ооруларынын белгиси болот. Бактыгүл эже. Буайым Жээнбекова деген эже жазыптыр. Башталдыгы көрүнбөй жатасыңар го. Башталганбыз, эже 9-дан 15 өткөндө башталганбыз. Биздин группага жана бизге жазылыш үчүн көп сурап жатышат, кантип жазылабыз деп. Ошону бир видео ролик кылып чыгарып койгонду ниет кылдым. Иншалла ошону жакында даяр болот. Группага кантип кошулганды, Facebookка кантип кошулганды, WhatsAppка кантип группабызга жазылганды, киргенди, кошулганды баардыгын кыскача видео ролик кылып жасап көрсөтөбүз иншалла.
Үнү жакшы элеби? Окуп койчу. Алар интернеттен. Же бу айым эже эми чыкты интернет жакшы. Интернеттен окшойт дейт. Балким ооба эжеге. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нур деген эже түшкө өлгөн адамдар кирет. Ошо маркумдар кириши дагы ушу көп кириши. Биз ушу басым жасайбыз, көп кириши. Тез кээде эме ал болуп турат, бардык адамда болот. Бирок ушул түшкө өлгөн адам, маркумдар, наристелер, иттер, мышык, дагы бир ушул сыяктуу нерселер дайым болуп атса, сизде жин бар, сыйкыр бар, дуа бар. Сизде окуп дарыланыңыз эже. Ким болсоңуздар дагы ушул түштөр болсо, кечиктирбей дарылангыла. Анткени бул кайдыгер карасаңыздар, кийин төшөккө муктап бир жалгыздыкка алып барып, бир аябай бир Кудай сактасын, жамандыктарга алып барат бул нерсе. Себеби кайдыгер карап коет да, жакшы эле жүрөм го депчи. Бизде ушундай го, качан бир жатып ооруп болбой калсак, анан больницага баргандай, мында дагы жүрө беребиз, качан бир жыгылып калганга чейин. Ага чейин жыгылып, аябай бир оор болгонго чейин дарыланып, тезирээк тазаланып алсаңыздар, өзүңөрдүн күчүңөр менен, өзүңөрдүн окууңар менен, Фалак, Нас сүрөлөрүн өзүңөр окуу менен кетет бул нерсе. Рукуяны күндө угуш менен кетет. Оору күчөйүп, бир төшөккө мукталып калсаңар, ал тапшырмаларды дагы аткарганга күч калбай калат да силерде. Ошон үчүн күч барында, жеңилинде бул нерседен кутулганга тезирээк аракет кылыш керек. Үн угулуп атат, Салкын Эсеналиева деген эже жазыптыр. Дем салдырат элек дейт. Ооба эже, азыр ондо баштайбыз, иншалла. Дем салабыз ушул жерден, түз эфирден угуп, кунт коюп уксаңыздар, албетте таасири болот. Салкын эже дагы жазыптыр, сиздер менен кандай байланышса болот? Биз номерлерибизди калтырып коебуз. Азыр эле калтырып коеюн. Ушул WhatsApp жана байланыш номерлерибиз болот. Акназар деген байке, Сулайман Дамла өзү каякта дейт. Сулайман Дамла үйдө эле, өзүнүн иштери, зарыл иштери чыгып калган окшойт. Сулайман Дамла үйдө эле, өзүнүн иштери менен алек болуп атат, зарыл иштери бар окшойт. Акназар байке. Бактыгүл деген эже жазып атат, биздин үйдө мазар топурагы себилген экен, кантсе үй тазаланат дейт. Бактыгүл эже, эгер азыр мени угуп жаткан болсоңуз, 5 литр сууга Фалак, Нас, Аятал Курсилерди 7 жолудан окуп туруп, туз кошуп, дем салып, ошону үйүңүздүн айланасына, бурчтарга чачып чыгыңыз. Үйүңүздүн ичине, ачса сыртына дагы чачып коюңуз. Бир күн тургандан кийин таза трапка менен арчып койсоңуз, үйүңүз тазаланат. Бул эми ушундай бир дагы бир жолу, үйгө бакараны коюп көп коюңуз. Бакара сүрөсү окулган жерден жин шайтан качат деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бакара коюңуз, үйдө дайым намаз окулсун, рукуяны коюп коюңуз, эртең менен кеч. Ушул жол менен дагы үйдү тазаласаңыз болот өзүңүз. Бу айым эже Мүлк сүрөсү боюнча түшүнүк берип коесузбу, рахмат дейт. Мүлк сүрөсү жөнүндө мен маалыматым кенен эмес экен. Табаракаллази биядихил мулку ва хуа аля кулли шайин кадир деп башталган сүрө. Бул жөнүндө маалыматым анча көп эмес экен эже. Маанилерини
сурап жаткан болсоңуз аябай узун сүрө ал. Салкын эже дагы жазыпсыз. Дайыма эле ит кире берет. Кандай кылыш керек? Сиз ошол бизди түз эфирден дагы күндө угуңуз. 3 саат өзү рукуя угуш керек. Ушул оору менен ооруган адамдар күндө рукуяны 3 саат угуш керек. Кайсы убакта бөлүп укса дагы боло берет. Бир күндө 3 саат укса болду. 1 сааттан бөлүп укса дагы. Анан өзү Фалак, Нас, Аятал Курсилерди 100 жолудан окуш керек. Эгер эми биз сизди үй шартындагы тапшырмаларды айтып атам. Эгер бизге жакын болсоңуз, окутуп текшерип көрүңүз. Балким сизде ушу оор бир жин же дуа болушу мүмкүн. Болбосо ошолор болсо дарыланганыңыз жакшы келип. Эгер алыс болсоңуз, ушундай шарттар менен ушул тапшырмаларды аткарсаңыз болот. Күндө жатарда Фалак, Нас сүрөлөрүн да 3 жолудан дем салып, деп колуңузга салып, башыңыз полный денеңизге дем салып, сылап чыгып, ошентип дем салып жатсаңыз дагы бул нерселерден коргонуп жатасыз. Assalamu alaikum. Түшкө жаш бала кирсе, бирде эмненин белгиси? Кээде дегенибиз эми кээде да өтө эле алыс кирип атса, буга маани бербеш керек. Тез болуп атса, бул дуанын, сыйкырдын симптомдорунун болуп эсептелет. Мухаддас деген эже жазыптыр. Акча кирсе эмне болот дейт. Акча кирген болот. Ал акча бул ооруларга тиешеси жок. Мен азыр санап өткөн ит, жылан, мышык, наристелер эң ушулар көп кирсе, маркумдар көп кирсе, дуанын, сыйкырдын белгилери, ошентип түштөрүндө ушул түштөр менен адам кыйналып чыгат. Түштөрү ушинтип бузулат. Кантип кошулсак болот деп жазышыптыр. Ошону видео ролик кылып чыгарып коёмун иншалла. Ошол жерден кенен көрүп, маани берип карап турсаңыздар, ар бирине айтып өтөмүн. Бир видео ролик кылып, ошол жерден көрүп кошулсаңыздар болот. Биздин группаларга кошулуп аласыздар. Негизи оңой эле, ал кыйын эмес. Куран менен дарылоо борбору деген группага выступить группу дегенди басып койсоңуз кошулуп каласыз. Анан выступить группуну басканыңыздан кийин биз бул жакка кабарлар келет. Ошол кошулган адамдар биз бул жактан өзүбүз кошуп коебуз. Сиз качан сөзсүз басышыңыз керек выступить группу дегенди. Абдурахман деген байке жазыптыр. Жин бар экенин адам өзү байкабай жүрүп өлүп кетиши мүмкүнбү деген нерсеңиз албетте мүмкүн байке, албетте мүмкүн. Бул нерседе өлүм баарыбыздын башыбызда бар. Кантип өлөбүз, качан өлөбүз, бардыгы мүмкүн. Биз мүмкүн деп жооп беребиз бардык нерсеге. Жин бар экени, эми аны өзү байкабай жүрүп дегениңиз албетте бул нерсени байкабайт да, көпчүлүгү билбейт. Менде жин жок деп жүрө берет, бирок кыйналат жашоодо баары бир. Жашоодо сөзсүз баягы нерселер болот да, маани берсе. Ошо жини бар адам жалгыздыкты каалайт.
көпчүлүктү жактырбайт, жек көрөт да, көпчүлүктөн качат. Жалгыз жүргөндү каалап, бир өзү менен өзү эле убара болуп, бир жашоодо бир аракети жок, шалдырап, жалкоолук кылып, адамдар менен мамиле кылгысы келбей, жакындарына урушуп, бат ачуусу келип, бир комнатадан чыкпай эле кечке ушул чыккысы келбей отуруштук. Жүрөгү, башы ооруп, жүрөгү кысылыш, көбүнчө шамга жакын ушу асыр намазына, асыр убагынан кийин жүрөгү кысылып, башы ооруп, ушундай бир лакылдап, бир азгырыкка түшүп, уйгу туйгу болуп баштайт. Түштөрүндө ошол эле айткан наристе, жылан, ит, мышыктар көп кирип, иттер кирип, маркумдар кирип, ушул сыяктуу түштөр кирип баштайт. Уктай албайт, саат 1, 2, 3 болуп кетип, уктай албай жүрүшө берет жини бар адам. Анан азгырык көп келет. Ойлору ушунчалык бузулат, уяттуу нерселерди ойлоп, бир азгырык болуп, өзүңө өлтүр, же бийиктен ташта, же муну адамды өлтүрүп кой, же машинада кетип атса, бул жака буру бер деген бир ой келип, ушунчалык азгырылып, васвасага түшүп калат. Ушундай васвасага түшкөндөрдү көрдүк тажрыйбада. Дем салдырып чыгып баратат, сууга дем салдырып, суусун алып чыгып баратып, эми алат да, алганда баягы айтып атат да, бир баш өткөн нерсе. Азыр мен ушуну ойлоп атам дейт. Ушул сууну азыр алсам, мага зыянбы, пайдабы деп ошого дагы азгырылып, васваса болуп калыптыр да. Мындай самоучение болуп калыптыр. Сууну азыр алсам, мага пайда болобу, зыян болобу, пайда болобу, зыян болобу. Эми алып кете бербейт да, адатта алып эле сен кете бересиң го. Ал ушунчалык азгырылып калган, васвасага түшүп калган, ойлору чачыранды болуп калган. Эмненин айынан? Ошо сыйкырдын, жиндин айынан, жиндин себебинен ушунчалык жашоодогу болбогон бир кичинекей ишке дагы колу барбай, ойлонуп, ошону дагы кылыш кылбаш жөнүндө, болбогон нерсе жөнүндө ой жүгүртүп, васваса болуп отура берет. Сууну азыр алсамбы, албасамбы? Алсам мага зыянбы, пайдабы? Кара, ушул дагы бир ойбу, ушул дагы бир ойлоно турган нерсе эмес да негизи. А жини бар адам муну ойлонуп, азгырылып, васваса болуп калган. Анан туугандар, бизде эскертүүчү нерсе дагы бир эскертип коебуз Барганга жакын. Ошко бизди Оштон күтүп жаткан бир туугандарыбыз үчүн бул жерде канча адам көрүп атат? 47 адам көрүп жатса, оштуктар көп де, канча азыр? Ошто бизди күзөткөндөр барбы? Мүмкүн болсо жазып коюңуздар. Оштук бир туугандарыбыз бул жерге мен деп жазып коюңуздар. Ошко ошо айтка барганга ниет кылып атабыз туугандар. Өткөндө өзү негизи азыр мая 14 апрелге деп жарнак берип айткан болчубуз. 14 апрелге Ошко барабыз деп. Бирок өзүңүздөр билгендей, карантин болуп, мондой бир оорунун себебинен бара албай калганбыз. Ошондуктан эми жолдор азыр ачылып калганына байланыштуу ошо айтка белгилеп атабыз. Айт качан болсо, ошол айтка Ошко барабыз туугандар. Ошол жактан
бизге келип бир 10 күн бою Ошто болобуз. Ошто Оштун айланасында тегерегиндеги адамдар болсо келип дем салдырып өзүңүздүн диагнозуңуздарды койсоңуздар болот. 10 күн бою окутуп дарылансаңыздар дагы толук болот. Ош шаарында болобуз. Аны адрести дагы тактап барганда бул жерден дайым сиздер менен байланыштабыз. Facebook'та, WhatsApp'та, ошо социалдык сеттерде байланыштабыз. Ушул жерден кабарлап коебуз. Дайым номерлерибиз иштейт, чалып Ошко дагы келсеңиздер болот. Айт намаз эми орозодон кийин, орозо бүтсө айт болот. Ошондо бир жумадан кийин Ошко барып калат экенбиз. Ошондо кийинки жума Ошто болуп калат экенбиз да. Иншалла. Чолпон деген эже жазыптыр. Көз тийгендин белгилери кандай? Көз тийген адамда дайым эскертип атабыз, айтып атабыз, дагы кайталайын сурооңузга жооп кылып. Көз тийген адамда дем салганда рукуя кылып, азыр бизди дагы уксаңыз, эснеп баштайсыз. Эснөөнү түшүнөсүз да? Эснеп көзүңүздөн жаш агат. Көзүңүздөн мөлт жаш агат жана көп эснейсиз. Бул көз тийгендин белгиси болот. Анын оору жашоосундагы кыйынчылыгы могу жин, сыйкырда кыйналган адамдар сыяктуу эле көз тийген адам дагы ушул бир аз айырмасы болот, бирок ушул сыяктуу эле кыйналат. Кудай сактасын, көз тийген адамды ошо өлүмгө чейин дагы алып барат да. Көз тийген адам, көзүккөн адам өлүмгө чейин барышы мүмкүн. Бул ушундай бар нерсе. Көз тийүү чындык деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Муну да кантип дарылайсыз десе, ошо Фалак, Нас, Аятал Курсилерди окуш менен, Кур'ан менен, Фатиха менен, дем салуу менен, Кур'ан менен жана Пайгамбар алейхиссалам үйрөткөн дуалар менен дарыласаңыз болот. Эгер Бишкекте бизге жакын болсоңуз, көз тийгенге атайын дем салып биз дагы окуйбуз, келсеңиз болот. Ушу байланыш номерлерге чалып. Касымова деген эжекебиз, сиз айткандай болуп жатам, кантип тазаланам? Ошо мен айткандай дегениңиз азыркы түштөрүңүздө айтып атасыз да, түштөрүңүздө ит, наристе, мышык, ушулар кирип, уйкуларыңыз начарлап, кыйналып, жүрөгүңүз кысылып, баш ооруп, булар ошо сыйкыр, дуан, жиндин белгилери. Муну бир гана Кур'ан аяттары менен гана сиз рукуя кылып, дем салып дарылашыңыз керек. Мына ошондо бир ийгилик натыйжалуу болот. Бул эң туура болот. Ушу Фалак, Нас, Аятал Курси. Биз эмне үчүн көп айтабыз? Булар эң ушул сүрөлөр, бул сыйкырды, жинди күйдүрүп, буларды жок кылуучу сүрөлөр булар. Фалак, Нас сүрөлөрү. Пайгамбар алейхиссалам дагы сыйкырланганда ушул сүрөлөр түшкөн. Рукуя угасыз 3 саат. Фалак, Нас, Аятал Курсини 100 жолдон окуйсуз. Даарат менен жүрөсүз, намаздарга бекем болосуз. Арамдан алыс болосуз. Жакшы, сооп иштерди, ибадаттарды аткарасыз. Фарыз иштерди убагында аткарасыз. Бактыгүл деген эже, эфириңер сакталып калабы? Баягы айткан сөздөр унутуп калдым. Бактыгүл эже, биздин Facebook'убуздагы түз эфирлер ар бири сакталып калат, өчүрбөйбүз. Биз 2-3-4 ай мурун баштаган болсок, ошол видеолор, ошол түз эфир дагы эле турат. Бардыгы сакталып турат эже. Кап этпеңиз, бардыгы сакталып калат. Угуп, ал жерден өзүңүздү дарыласаңыз болот. Оштогулар мен бар, мен Оштон дейт Бека Бактыгүл. Унутчактыкты кантип дарыласа болот дейт Бактыгүл деген эжебиз. Эгер унутчактык эми мен өзүмүн ишим боюнча жооп бере турган болсом,
унутчак болуп калат. Могул сыйкырланган адам. Намаздарын жада калса, Фатиха сүрөсүн да унутуп калат да. Оюнан унутуп калбайт. Окуганын унутуп калат. Окудумбу, азыр же окубадымбы деп ой келип, канча рекет окуганын унутуп, ушунчалык склероз болуп калат. Могул адамда сыйкыр бар, буну дарылап, сыйкырыны дарылаш керек. Мына ошондо унутчактыгы кетет. Унутчактыгынын себеби ошо сыйкыр болуп атат аны кишиде. Нарынкул деген байкебиз жазыптыр. Нарынга качан келесиңер дейт. Буйруса иншаллах, ал жака азыр Оштогудай бир план кыла элекпиз. Өткөндө Таш көмүргө барып келдик. Бирок Нарынга иншаллах бир ушундай план кылып атабыз. 7 областты айланып чыкканга ниет кылып атабыз. Гүлзат деген эже жазыптыр. Көлгө качан барасыңар? Көлгө дагы пландарыбыз бар иншалла. Барикан деген эже мен оштон болом дейт. Чолпон. Рахмат, Алла разы болсун. Сизден да Алла разы болсун. Аллах баарыңыздарга шифа берсин. Түз эфирден тип аппараттар менен укканга караганда мындай жандуу болуп, жанында дем салдырып уккандын албетте айырмасы болот. Ошондуктан Ошко барып, дем салып, пайдаланып калышыңыздарды сунуштайбыз. Анткени баары бул телефондон, бул жерден укканга караганда келип уккан бар, бунун таасири албетте жакшыраак болот. Чипар деген эже жазыптыр. Жаш балдарга да жин кирип кетиши мүмкүнбү? Жаш балдар дегениңиз эми канча? Эмиздиктүү, сүт эмген балдар, жана ошо сүт эмип жаткандан бир 10 жашка чейинки балдар көбүнчө буларга апасынан таасир кылат. Апасында дуа, сыйкыр болсо, жин болсо балага зыян берет. Көбүнчө ошо сүт эмген, эмчек эмген балдарда ошо апасынан таасири тиет. Бирок балдарга жин илешип калат, жаш балдарга кирбесе дагы көбүнчө илешип калат. Эми өтө аз кездешет. Кирип кетиши мүмкүнбү дегениңиз мүмкүн деп айтабыз, себеби болгон жаш балдарда дагы өтө аз, бирок өтө мен дагы уже азыр унутуп калып атам. Бир кездери бир жаш баланы окуганыбызда ушунчалык кыйналган, жини бардай кыйналган. Бирок жаш балада бир чамаласам бир 10 жаш. Бирок өтө сейрек жаш балдарда. Бирок көбүнчө илешет, түштөрүнө кирип коркутуп, бир жаштыгынан жиндер дагы жаш балдарды жаштыгынан ага васваса кылып, бир аны башкарып алууну каалайт да. Себеби динден алыс болуп, Куран угулбай, бир эртеден кечке телефон чукуп, кечке оюн ойноп, бир Кудайды, бир Алланы тааныта турган бирөө болбосо, мындай Куранды бир үйрөтө турган бир тарбия болбосо, бул бала албетте жаман жака, жаман нерселерден таасирленип, ага жин, шайтан дагы тез илешет. Ошон үчүн балдарды коргонуу дуаларды үйрөтөлү, жаштыгынан тез жаттайт алар. Куранды үйрөткөнгө аларга көп
сүйүнчүлөп бир жакшы белектерди берем деп көп Кур'ан үйрөткөнгө балдарга дагы аракет кылыш керек. Балдар себеби эмне Кур'ан үйрөт дейт, Кур'ан ага бардыгын үйрөтөт деген бир жакшы сөз бар. Балаңа сен Кур'анды үйрөтүп кой, Кур'ан балаңа бардык нерсени үйрөтөт. Себеби Кур'ан ким? Аллахтын сөзү. Анын ичинде бул дүйнөнүн жана ахиреттин ачкычы, бакыт ачкычы айтылган. Бардык туура жашоо эрежелери Кур'анда. Бактыгүл деген да эже жагы жазыптыр. Рахмат, Алла ыраазы болсун дептир. Аллах сизден да ыраазы болсун. Амин, амин. Орозоңуз кабыл болсун дейт Гүлүмкан эже. Амин, сиздики дагы кабыл болсун. Раул деген байкебиз WhatsApp барбы дептир. WhatsApp'ты жазып коемун. Бая дагы жазып койгонмун. Ушул номерлердин бардыгы чалсаңыздар дагы болот. WhatsApp дагы бар. Бар ушул номер. Байланышсаңыз дагы болот. Чалып WhatsApp'ка жазсаңыз дагы болот. Бардыгы бар ушул номерде. Ушул 4 номер дайым сиздердин кызматыңыздарда. Раул деген байкебиз уулума жин киргендей көрүнөт. Алып жүрүшү башкача. Ошого сизге жолуксак. Ооба же кечиресиз, байке окшойсуз. Сиз Бишкекте болсоңуз, эгер жакын болсоңуз, алып келиңиз. Горький Панфиловдобуз. Горький 164-үй. Горький көчөсү 164-үй. Болжол менен Вефа центр деген турецкий торговый центр бар, билсеңиз керек, Бишкекте болсоңуз. Ошо Вефа центрге жакынбыз. Вефа центрден 500 метр аралыкта. Кечиресиздер, мен артынан жооп берип салыпмын. Азыр катардан жооп берейин. Чипар деген эже жазыптыр дагы. 6 жашар, 2 жашында сүйлөйт болчу. Эже, эгерде бизге жакын болсоңуз алып келиңизчи, эже, окуп көрөлү. Бир окуганда билинет. Мүмкүн да, эже, мүмкүн. Азыр буну көптөгөн симптомдору бар, белгилери бар. Ошого карап диагноз коюп, окуганда анык айта алабыз. Эгер Бишкекте болсоңуз, ошол адрестерибиз дайым биздики, байланышып келсеңиз болот. Номерлерибиз иштейт. Ошол номерлерге чалып, каалаган учурда, каалаган убакта келсеңиз болот. Дем алыш күн жок, бизде дайым кабыл кылабыз. Галина деген эже жазыптыр. Саламатсызбы? Менин кызымдын кулагына бирөө чакыргандай боло берет. Себеби эмнеде? Жашы 14-тө. Ооба, ошо жиндер ошентип илешип, тийишип, ошондой бир бузукулуктарын кылат. Сиз дагы Кур'ан көп угузуңуз, көз ачык, бакшылардан алыс болуң, өзүңүз дагы кызыңызды дагы алыс кылың. Андай нерселерге үйдөгү бир туура эмес иштерден алыс болуп, шарият менен, Алла Тааланын Кур'аны менен дарыланганга, муну Кур'анды көп угузганга аракет кылыңыз. Кур'ан угузуңуз, Кур'ан. Окуй алсаңыз өзүңүз окуңуз. Фалак, Нас, Айтал Курси сүрөлөрүн.
Эмесе туугандар, даяр болсоңуздар, биз азыр баштайбыз. Түз эфирибиздеги рукуяны угуп, кунт коюп угуңуздар. Эгер суроолор калбаган болсо, биз баштайбыз. Рахмат, Аллах разы болсун дептир Жапар эже. Сизден дагы Аллах разы болсун. Эмесе көзү жумуп алыңыздар. Кунт коюп, ыкылас менен ойду башка нерсеге чачыратпай, жан дүйнөбүз менен берилип угуп турабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف
ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا
الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
Kimdin başı orup, жүрөg айланса, ооруган жерлерине колу менен басып кармап турсун, ихлас менен уксун. Bismillah, 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 auzu billahi ve kudratihi min şerri ma yecidu ve hadir. Bismillah, 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 auzu billahi ve kudratihi min şerri ma yecidu ve hadir. Bismillah, 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 auzu billahi ve kudratihi min şerri ma yecidu ve hadir. Bismillah, 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 auzu billahi ve kudratihi min şerri ma yecidu ve hadir. Bismillah, 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 auzu billahi ve kudratihi min şerri ma yecidu ve hadir. Bismillah, 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 auzu billahi ve kudratihi min şerri ma yecidu ve hadir. Bismillah, 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 auzu billahi ve kudratihi min şerri ma yecidu ve hadir. Amin. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme ya rabbil alamin. O jaratkan Allah özüne alkıştan maqta olur. Peygamber aleyhissalama salam salavatlar bolsun. Allah'ım okulan sözlerin, Kur'an-ı Kerim ayatların bul bendelerine şifa kılgın. Alız yakında biz uğup durgan bir tuğan musulman, bir tuğanlarımızga özüň şifa bergin. Allah'ım dartlarına özüň toluk şifa bergin. Allah'ım sıyqırçı göz açıklar taraptan jasalgan sıyqır jananın türlerin Kur'an ayatları menen ketirip özüň şifa ber ya Rabbil alamin. Allah'ım Rabban nas أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. Allah'ım biz sana sığınıp senden gana yardım sorayız. Allah'ım özüň bizge iyilik ber, dartlarına özüň şifa ber, tawbalaryny kabul kıl, imanlaryny bekem kıl ya Rabbil alamin. Yer yüzünde kıynalgan musulmanlara yardım ber. Oşolaryň katarında senden ümit kılıp senden Kur'an'da şifa izlegen bendeleriň özüň şifa berin ya Rabbil alamin. Allahümme Rabban nas اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أستغفر الله وأتوب إلى الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وإذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alır. Naştık muhabbet. Buram bakmışım. Üçelek bu. استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قدمت هذه التلاوة من موقع صدى الآيات. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا
Суроолор бар экен, жооп берип коеюн иншалла. Азыр Замира деген эже качан башталды? Аллах разы болсун.